Yesu ashimwe groupe b'amaso shengero ry'Imana mwese abadukurikirana hirya no hino nabize mu bicu murabe Yesu agira ngo tuvyagire umwanya mwiza kugira ngo dusangire ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Yesu ni cyuririzo gishika mu ijuru. Yesu n'umuherezi mukuru asengera biwe. Ndagira ngo twongere gusangira no majambo y'Imana atubwira ngene Yesu yabaye icuririzo, niwe atwara ibibazo byacu akabishikiriza Imana, akabishikiriza Data. Ndagira ngo mbabwire inzozi Yakobo yarose. Yakobo yabonye icuririzo gishika mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ubushize narababwiye yuko Yesu yasengeye Simoni Petero, akamubwira ngo Simoni, Simoni nagusengeye. Ndagira ngo mbabwire ingene Yesu ariwe afata ibibazo byacu akabikemura. Yesu ashimwe cyane. Reka rero imbere ya byose tubanze gusenga. Haleluya. Data ndagushimiye, ndagukengurikiye ko wongeye kubana natwe iki gitondo ciza. Mwami wongeye kutugirira neza. Ndasengera ubwoko bwawe bagiye kumviriza ijambo ryawe Mwami. Wongeye kubazigama no kubagirira neza, ubahingura ubavugutire kandi ubeze. Mwemu yarabane nabo kandi Mwami nanje ndisabiye Mwami amaraso yawe amboneke ko umarira icaha n'ibyaha n'akandi gisa n'icaha. Mwemu yaranze ko ansobanurire nanje manje gusobanurira abera bose abo tugiye gusangira ijambo ryawe, ngiye gufashwa no guhezagirwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndagira ngo tuganire amajambo akomeye atubwira ingene Yesu ari icuririzo, niwe ngazi tudugako. Yesu yaramaze kuza gufatanya ijuru n'isi, yarabifatanije, yarafashe relation yo mu isi, ubucuti n'ubusabane bw'abantu ku isi arabudugana. Haleluya. Abutwara hariya ku Mana, kandi akongera akavana ibyo mu ijuru, impwemu yera, ubushobozi bw'Imana akabumanukana. Igihe impwemu yaraza ku ntumwa, burya bwari ubushobozi bwaje bumeze nk'igihinda kivuye mu ijuru, kivuye mu ijuru ku Mana kiraza. Yari impwemu w'Imana aje ku bantu biwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusome Itanguriro igihimba ca 28 umurongo n'uw'11. Yesu ashimwe cyane. Itanguriro 28 umurongo n'uw'11. Dusome mu izina rya Yesu. Ashika ahantu araharara kuko izuba ryari ricokeye, yabira ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryamaho hantu arasinzira. 12. Arota abona icuririzo gishinzwe hasi, umutwe waco ugashika mu ijuru. Abona abamarayika b'Imana bakidugako bakimanukako, kandi Uhoraho yarahagaze hejuru yaco. Aramubarira ati, nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe. Yesu ashimwe cyane. N'ayandi majambo hepfo akurikira ngo nzokiguha mwe n'urubyaro rwawe. Ndagira ngo mbabwire aya majambo. Hano Yakobo yari ariko arahunga mwene wabo Esawu kuko yari yamunyaze umugisha. Hanyuma yari ariko arahunga, ari mu nzira, buramwirirako. Bumaze kumwirirako araryama, afata ibuye. Hanyuma rero aragisegura. Amaze kugisegura, hanyuma ararota. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amaze kurota abona ingazi, abona rezesikariye, abona icuririzo gishinze hasi, kiduga gikora hariya kubuso, hariya mu ijuru, hariya mu ijuru. Hanyuma gizacyabona hejuru iyo ngazi, azabona Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Azabona Uhoraho niwe ari hejuru, hariya ku isonga, hariya hejuru, hariya ku isonga. Imana niyo yari iri hariya hejuru. Hanyuma rero ngo agizacya, ngo acabona abamarayika baduga bongera bamanuka, baduga bongera bamanuka. Haleluya. Ngo abamarayika bakidugako bongera bakimanukako. Mwene data y'amajambo arimo aragusobanurira iki? Aradusobanurira
yuko Yesu Kristo ariwe yatubereye icuririzo, kuko Yesu yaraje ku isi aravuka, yavuye mu ijuru amanuka hano ku isi yambara umubiri nk'uw'abantu, avuka mu nkumi Mariya. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma rero arakura, yakuze nkatwe, yabayeho nkatwe, yabayeho ameze nkatwe, arakura. Amaze imyaka 30 acaja kubatizwa muri Yorodani, abatizwa na Yohana umubatizi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma acatangura kwigisha. Yesu ashimwe cyane. Amaze gutangura kwigisha, hanyuma rero igihe kiragera, umwami Yesu aradupfira ku musaraba, aradupfira. Imana ishimwe cyane. Urya musaraba bashinze hajya ku isi bawushinze Igorogota. Yesu ashimwe cyane. Urya musaraba wabaye icuririzo. Ndagira nkubwira ko urya musaraba ari we curirizo. Yesu yarashinze umusaraba, umusaraba umanitse, maze amaboko yarameze gutya kugira ngo yikumakumire ko wowe nanje, kugira ngo aduhamagara dukure mu byisi, adukure mu wibi, adukure mu byaha, adukure mu bugizi bwa nabi, muri bya byaha byari byaradutwaye, ubusambanyi bwari bwaradutwaye, akabari bwe kari karadutwaye, ubupfumu n'ubuhemu n'ubugarariji bwari byaradutwaye, bamwe bakinywa itabi n'abakinywa urumogi byari byarabatwaye, babandi bakiri mu byisi no mu byaha byari byarabatwaye, bamwe batari bakimenya aho bari naho baherereye, bari barazimiye. Ariko Yesu aravuga ati nimuze, Yesu aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero ngo ageze aha hantu Yakobo rero nibo turiko turabona. Yakobo, Imana ishimwe cyane. Yakobo ngo ararota abona icuririzo. Yakobo mwibuke ko ari urubyaro rugira kabiri, uvuye kuri Aburahamu haza Isaka, hanyuma Yakobo n'umuhungu wa Isaka, Isaka n'umuhungu wa Aburahamu. Yakobo yararose abona yuko ico gihugu cyo muri Ikanani hazotinda hakaza icuririzo. Ico curirizo caje ni Yesu Kristo. Yakobo yarariko ararota yuko mu rubyaro rwiwe hazovamwo icuririzo, yuko aho hantu ari ku nzu y'Imana. Hepfo baratubwira ngo abantu yaciye ahita Beteli. Beteli bisobanurwa inzu y'Imana, bisobanurwa ngo Isirayeli, kiriya gihugu c'Ikanani cabaye igihugu c'Imana. Ndagira ngo mbabwire ingene icyo gihugu cabaye igihugu c'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kirya gihugu cabaye igihugu c'Imana kubera yuko ahantu urinze uvukira, ukahakurira, ukahapfira, ukazukiraho, hanyuma rero nukugaruka ukazogarukaho nyene. Aho hantu ni igihugu ca Emmanuel. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ibintu Yakobo yararimo ararota. Yarose umwami Yesu Kristo azoza akava mu ijuru akaza hano ku isi agakurira hajya muri Ikanani, ahantu Abisirayeli bahawe. Hanyuma rero ahakurire, maze ahapfire, adupfire ku musaraba, ahashinga icuririzo. Amaze kudupfira, hanyuma Yesu azuke ku munsi ugira gatatu. Ndagira ngo mbasobanurire igituma kiya gihugu ari igihugu ca Emmanuel. Haleluya. Kiya gihugu ni igihugu ca Emmanuel, kandi kiya gihugu mu buryo bw'impwemu ni wewe ni jewe, kubera yuko rujya rusengero Yesu yarabwiye ngo ni mu rusambure, ngo nzogubaka mu minsi 3, ngo nzogubaka mu minsi 3. Kijya Isirayeli mu buryo bw'umubiri n'abayuda, ariko mu buryo bwa mpwemu ni ishengero rya Kristo ririho uyu munsi. Haleluya. Kubera bikiri mu isezerano rya kera byari bifadika, byari biboneka, byari byaba abayuda, byari bya bene Yakobo, byari by'Abisirayeli. Ariko Yesu yaravuze ati noneho rero nje kwikumakumira ko amahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'ibihugu byose n'amakungu yose. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero amaze gukura aradupfira ku musaraba, apfira hajya nyene hamwe Yakobo yarota, hamwe Yakobo yashinga ibuye, hamwe Yakobo yabwirwa amajambo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero Yesu Kristo niwe yarahagaze hariya hejuru ku bushorishori. Yakobo yararose
abona uhoraho ahagaze hariya hejuru kw'ijuru. Hanyuma abamarayika ngo bagenda baduga bongera bamanuka. Haleluya! Ni Yesu Kristo yari arimo arakora communication. Ndagira ngo iyo usenga communication iva hano kw'isi ikazamuka. Haleluya! Iyo usenga mu mbaraga zo kwizera, iyo usenga muri mpwemu, iyo usenga mu kuri, iyo usenga atabujyajya, iyo usenga utivanze, utifatanije n'iby'isi, muri ico gihe amasengesho yawe ahita azamuka aduga ku ngazi. Haleluya! Yesu yaruguruye ingazi ziduga n'amasengesho. Yesu yaruguruye ingazi ziduga. Yesu yaruguruye urugi rwari rwarugawe. Haleluya! Kanari yari yaraziburuwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyi kanari yaraziburuwe, umuyoboro waraziburuwe, kugira ngo inzuzi z'amazi z'ubugingo zongere gutemba ziva mu ijuru muri Yesu. Yesu yatobotse imbizi y'amazi mu rubavu, havuye amaraso n'amazi. None Yesu ari mu ijuru, ayo mazi aguma atiririka, ayo mazi aguma yururuka. Amaraso ya Yesu aguma koza ibyaha, amaraso ya Yesu aguma guhingura, amaraso ya Yesu aguma kugira icari mugisha. Ndagira ngo ubwire mwene data yuko wowe nanje twagiriwe ubuntu n'Imana, ko Yesu yaje kudupfira. Haleluya! Yakobo rero ararota abona Yesu Kristo ahagaze hariya hejuru y'irya ngazi. Hanyuma abamarayika baduga bamanuka. Imana ishimwe cyane. Bisobanurwa intsinzi y'Imana, bisobanurwa intsinzi ya Yesu Kristo. Yesu yaranesheje, niwe byagiye hariya hejuru, niwe hejuru y'icuririzo. Haleluya! Haleluya! Yesu niwe ari hejuru, aravyagiye. Yesu aravyagiye. Yesu aravyagiye. Imana ishimwe cyane. Nuko rero uhoraho aravuga ngo, umurongo wa 14, uhoraho aravuga ngo, kandi uru rubyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzogasara iburengerazuba n'iburasirazuba n'iburaruko n'ibumanuko. Kandi muri wewe no mu rubyaro rwawe niho amahanga, niho imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha. Yesu ashimwe cyane. Iburaruko bw'isi, ibumanuko bw'isi, mu buseruko bw'isi no mu burengero bw'isi niho urubyaro rwiwe ruzogera. Haleluya! Yesu azoganza isi yose. Yesu agiye gutegeka amahanga yose. Yesu agiye gutegeka imiryango yose. Yesu agiye gutegeka imfuruka zine z'isi zose. Ubwami bwe bugiye gushinga i Yerusalemu, hahandi nyene, hahandi Yesu yapfiriye, handi Yesu yazukiye, handi Yesu agiye kugaruka. Azoza gushinga ikirenge ku musozi wa Elayono, wa musozi w'Imana, hamwe Yesu yabwirira abigishwa b'amabanga. Hajya niho Yesu azoza agarutse, niho azoza kuvugira ijambo ry'ubwami no gushinga ingoma. Imana ishimwe cyane. None rero hano turabwiwe ibintu bikomeye. Turabwiwe yuko urubyaro rw'Imana, urubyaro rwa Yakobo ruzokwira hose ku isi yose. Bisobanurwa ngo we nanje uri kuri mugabane wa Afrika turagomba kuba urubyaro rwa Yakobo mu buryo bwa mpwemu. Wewe nanje uri turi hano, wowe uri ku mugabane wa Amerika uragomba kuba urubyaro rwa Yakobo mu buryo bwa mpwemu. Wowe uri kuri mugabane wo muri Europe birashanywa ngo ube urubyaro rwa Yakobo mu buryo bwa mpwemu. Haleluya! Niryo sezerano. Abari ku mugabane wa Aziya ntimucikwe, nimutangwe kuba urubyaro rwa Yakobo mu buryo bwa mpwemu. Mwoye kuba urubyaro rw'ibibyagwa, nimureke kuba ibibyagwa, nimube abana nyabo. Yesu yaraje kubakusanya, yaraje gukusanya no gusubiza hamwe abari baratatanye. Abo mu nda yo kwa Ishimayeli nimutumbere Yesu, nimuveyo. Abo mu nda yo kwa Esawu nimuveyo. Murazi ko Esawu atigeze ahezagirwa, yahawe umuvumo, ntabwo yahawe umugisha. Esawu ntiyahawe umugisha, yaravumwe, yahawe umuvumo. Ndagira ngo mbabwire yuko mugomba gutumbera Yesu, aturuka mu rubyaro rwa Yakobo. Yesu ashimwe cyane. Ishimayeli yirukanwa na nyina wiwe, baratekera barirukanwa. Ariko Isaka arahezagirwa, aragwa igihugu c'isezerano, kino gihugu c'i Kanani, igihugu c'Abisirayeli, igihugu ca Emmanuel. Iki nico gihugu c'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! None natwe abizera muri Kristo Yesu Kristo twagira ubuntu n'Imana. Kubw'amaraso ya Yesu twarahindutse, ducika abana b'Imana. Kera nta bantu twarimo, kera ntacyo twari turico, twari tumeze nk'ibikoko bipfa gusa.
biterwa bigahirwa bunyamaswa, ariko uyu munsi twagiriwe ubuntu, turi abana b'Imana. Haleluya, turi abana b'Imana. Uko tuzosa ntikurahishurwa, ariko icyo tuzi nuko Yesu nihahishurwa tuzosa nawe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ngutere intege wewe wumva ucitse intege, ndagira ngo utere inkomezi wewe wumva ucitse intege, wongera gukomera, umenye ko Yesu ari icuririzo. Yesu n'umuherezi kandi mukuru, asengera biwe mu buryo bwa Melikisedeki. Yesu arimo aragusengera. Yesu yarasenze muri Yohana 17. Yesu arasenga, aradusengera. Yesu arimo aradusengera. Yesu arimo aradusabira. Yesu ni icuririzo gishika mu ijuru. Yesu niwe gisubizo. Yesu niwe nyishu. Yesu niwe bibazo byawe byose biture Yesu. Yesu aravuze ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, ngo umuntu niyumva ijwi ryanje kugurura, ngo ndinjiriwe dusangire. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu yabwiye Natanayeli, Yesu yabwiye Natanayeli ngo wijejwe nuko nkubwiye yuko nakubonye munsi y'igiti, ngo uzabona ngo icuririzo kiduga gishika mu ijuru, ngo kandi abamarayika bakiduga ko bongera bakimanukako. Bisobanurwa ngo Yesu niwe curirizo. Yesu niwe curirizo. Bwa butumwa bwarasohoye, ya message yarasohowe, bimwe Yakobo yarota byabaye impamo. Yesu yarabikonfirimye igihe yaganira na Natanayeli, amubwiye ngo nguyu Mwisirayeli, ngo Umwisirayeli w'ukuri mu Bisirayeli. Imana ishimwe cyane. Oh haleluya. Natanayeli acarizera, aravuga ngo uri umwana w'Imana. Haleluya, ngo uri umwana w'Imana, ngo uri umwami, ngo uri umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu aramubwira ngo wizerwe nuko nkubwiye gutyo. Haleluya, haleluya. Ngo ugiye kubona ibikomeye, ugiye kubona ibihambaye. Mwene data ndagira nkubwire, nawe ugiye kubona ibihambaye, ugiye kubona ibikomeye. Niwizera Yesu irakira, niwizera indwara yawe irakira, niwizera ibyaha byawe birakuvako, niwizera urabahabwa ubugingo budashira, niwizera amazina yawe arandikwa mu gitabo cy'ubugingo, niwizera urakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Nta kindi usabwa uyu munsi, nta kindi usabwa. Nta gusabwa amafaranga, nta gusabwa ibiguzi, nta gusabwa ibiciro, nta n'indi mirimo usabwa gukora, ariko buri kurasabwa ikintu kimwe gusa: izere Yesu urakira. Haleluya. Izere Yesu urakira. Izere Yesu urakira. Imana ishimwe cyane. Hano dukomeje ku murongo hepfo arakomeza. Imana ishimwe cyane. Dukomeje hano ku murongo hepfo aravuga ngo 15 ngo kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigama aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ibyo nkubariye. Yesu ashimwe cyane. Imana irasezerana. Imana yarasezeranye kandi yarasohoje ibyo yavuze, yarabishize mu ngiro. Yaragarukanye Yakobo amuvana hariya inyuma y'imyaka 20, inyuma y'imyaka 20 arimo arakorera umugore, ndetse yakoreye abagore 2. Haleluya. Mu nyuma rero Rakeli na Leya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yabakoreye imyaka 14. Imana ishimwe cyane. Hanyuma marayo n'indi myaka 6 acavayo, amaze imyaka 20. Yakobo aragaruka yongera kuza asubira hariya mu gihugu cyo kwa se Isaka. Imana ishimwe cyane. Ibi byarasohoye. None nawe Imana niwongera kumva ijwi ryayo, Imana iragomba kugusezeranira ubugingo budashira. Kandi Imana ni Imana y'ukuri. Iyo ivuze irashitsa, imvuze irasohoza ibyo yasezeranye. Iravuze ngo kandi heraba ndi kumwe nawe. Uhora ari kumwe nawe. Yesu ari kumwe nawe. Yesu aragukunda. Yesu yarakubambiwe. Yesu yarakupfiriye nkuko yapfiriye cya gihugu cya Isirayeli. Yesu cya gihugu ni cya Emmanuel. Yarahapfiye ahantu umuntu arinze ahapfira habarahiwe. Habarahiwe yarahashinze ibango. Yarahashinze ibango. Yarahashinze igiti cy'intatemwa. Ujya musaraba yarawushinze. Nubwo utabonekana uyu munsi, nubwo imva yiwe iragaragara kuko Yesu yarazutse, yarazamutse, ariko umva isezerano. Yesu yaravuze ko azogaruka hajya nyene. Hajya. Aha. Nihazogaruka. Azoza ashinga ikirenge ku musozi wa Rayono, uhanganye ni Yerusalemu, uhanganye na hajya nyene. Hajya nyene. Yesu ashimwe cyane. None nawe aragusezeraniye. Yesu aragusezeraniye nkuko yasezeraniye Yakobo. Uyu Yakobo ntakiriho.
Yakobo haciye ibihe birebire yararangije porogaramu ziwe. Ndagira ngo wakire amajambo nk'ay'iwawe nshuti y'umusaraba, wakire amajambo nk'ay'iwawe mu bwoko bw'Imana, wakire aya majambo. Yesu uhoraho aravuze ngo kandi heraba ndi kumwe nawe, nzokuzigama aho uzoja hose. Haleluya! Yesu azokuzigama aho uzoja hose. Yesu aragomba kubana nawe mu bikugora byose. Yesu aragomba kubana nawe mu bikurusha no mu bikuyobya. Yesu aragomba kubana nawe mu bikunaniza no mu bikugora. Yesu aragomba kubana nawe. Akira gukira, akira kubohoka, akira imbaraga z'Imana, akira ubutwari n'ubushobozi bw'Imana, akira ukubabarirwa kuvuye ku Mana. Yesu akubabarire, upfukame imbere ya Yesu umusaba ikigongwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko rero ndagira ngo buri muntu wese asobanukirwa yuko Yesu yabaye icuririzo. Yesu yabaye icuririzo gishika mu ijuru kugira ngo atware imitwaro y'amasengesho usenga, atware imibavu y'amasengesho usenga. Hanyuma ya mitwaro Yesu ayikorere, ayitware ayitariya mu cya kinogo, maze akuzure ubicare mu gisha, uzuke ubicare mu gisha. Hanyuma gusenga kwawe gushike mu ijuru. Kera byari bigoye ko amasengesho y'umwana w'umuntu aduga agashika mu ijuru. Ntabwo byari byoroshe ko amasengesho agera ku Mana, ariko Yesu yaraje arafata arashiraho connection, arakonekta, arasubizaho ubusabane hagati y'ijuru n'isi, hagati y'Imana n'abantu. Murazi ko Imana yari yarabaye inzira z'umwana w'umuntu zitari zigishobora gushika mu ijuru, zitari zigishobora gushika Imana iba. Murazi ko Adamu na Eva bari baraducumuliye bakaducanisha n'Imana. Ivyo byatumye habaho urwanko hagati y'umuntu n'Imana, ariko rwanko Yesu yaraje ararukuraho, afata icapa carimwo amabwirizwa caduhama, akibamba ku musaraba, aragitandukanya, aracorosa, aragisenya, aragitembagaza. Haleluya! Yesu yarabitatanije, Yesu yarabirangije, byose yarabikemuye. Imana ishimwe cyane. Yesu yarabitunganije nkuko, haleluya, haleluya, Imana ishimwe cyane. Nkuko mu ijambo ry'Imana hariho amajambo y'Imana Paulo yabwiwe, arabitubwira. Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Paulo abwira abikorosayi, arababwira ngo bwa bwansi yabuhinduje ubusa umusaraba wiwe. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro cyane. Haleluya! Abikorosayi igihimba n'icya kabiri umurongo wa 13, dusome tugeze ku murongo wa 15. Korosayi igihimba cya kabiri umurongo wa 13 tugeze ku wa 15, dusome twumve ibyo Yesu yakoze. Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu n'ukudakebwa kw'imibiri yanyu, yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, ihanaguye n'icete kitwagiriza kirimwo amabwirizwa caduhama, igikura hagati yacu nayo ikibamba ku musaraba. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha, ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Amen. Haleluya! Yesu yarahanaguye icete carimwo amabwirizwa, carimwo amategeko, carimwo ibyashinzwe byagenda biduhama, ca Adamu, ca cy'uko umuntu avukana kamere y'ibyaha, kamere y'uko umugarariji, kamere y'uko umubi, kuba umuntu mubi imbere z'Imana. Yesu yaraje arabikuraho, maze atanga umuhagiro, maze ngo acafata ngo na bakuru bamwe bari baratugize inyagano, byaha byari byatugize inyagano, bakuru n'abafise ububasha n'abaganzi isi y'umwiza, babandi bari baratangiriye aho mu kirere. Yesu yaraje arahabyagira, Yesu arahabyagira, acafata bajya bakuru bose, aca bafata arabashorera, abashorera bagenda bafashwe mpiri, bagenda bashorewe kubw'uwo musaraba, bagenda bambaye ubusa. Yarabateterereje, abateterereza hibonekeza Yesu Kristo. Arabyagiye, ari ku ntebe y'ubwami hariya ku bicu. Yesu araguhamagaye,
arampamagaye, araduhamagaye, nimuze twitabe, reka Yesu tumwumvire. Yesu yaramaze kutubohora, ubu turi ibyaremwe bisha, turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. Ndagira ngo mwene data uce wakira Yesu muri kano kanya tugiye gusenga. Akira Yesu, tugiye gusenga. Akira Yesu, bohoka. Akira Yesu, igitumira ijambo ry'Imana rijwe rihawe rije nukugira ngo wowe nanje dusenge. Igitumira ijambo ry'Imana turihawe nukugira ngo wowe nanje twongere kwakira Yesu umwami n'umukiza. Wewe utaramwakira umwakire. Ndagira ngo ngusengere utarakira Yesu. Ndagira ngo wakire Yesu utaramwakira. Pfukama huri wihane. Atura Yesu arakugomba kugira ngo Yesu agende yakira imitwaro yawe yose. Nuko rero tugiye gufatanya rino sengesho. Senga uvuga uti mwami Yesu, senga watura ibyaha byawe. Vuga ibyaha byawe byose bidondagure, nta kintu kimusigaza, nta kintu kimunyegeza. Yesu arabibona ibyaha byawe, Yesu arabibona. Yesu arazi ibyawe byose, arakuzi. Yesu ntakunaniwe. Yasobanuriye Natanayeli aramubwira ngo utarambona jewe nari nakubonye, ngo uri hajya munsi y'igiti. Yesu arakubona aho uraho wicaye. Yesu arakubona aho uraho mu nzu, arakubona aho uri ngaho wicaye, arakubona. Yesu arakubona ibyawe byose, Yesu arabibona. Byaturire Yesu, ntumuhishe na kimwe. Yesu araguharira icyaha cyawe cyose. Tugiye gusenga. Mwami wacu, Mana yacu, uwera wo mu ijuru, mu izina rya Yesu uyu mwanya twongeye gushima kuko wongeye kutubera icuririzo. Watubereye icuririzo n'uyu munsi mwami uracari icuririzo. Turagushimiye ko watubereye umuherezi mukuru mu buryo bwa Melikisedeki, agenda yakira imitwaro yacu, akadutabara, akadukiza ibitero n'intambara. Ndasengera uyu muntu yongere gutabagwa. Uyu muntu yapfuye yongere kuzuka, yarapfuye mu bwonko no mu bwenge no mu byumviro, muzure mugarure. Ndamusengera mwami, umuntu abadayimoni bakumbakunze akamugira inyagakwi, bakamugira intwitwi. Ndamusabe yongere guhabwa imbaraga, yikazanure, ave muri ubwo busho, muri ubwo muri ubwo bohero, ave muri uko kuzimu, ave muri iryo rimbi, ave muri iryo tongo ry'abapfuye, yongere kuzuka. Yesu mumurikire. Ndamusengeye yongere gukira ibi byaha byose by'ubusambanyi byamugiye ko. Ndamusengera bikire byose, bihanagurike mu izina rya Yesu. Ibi byaha byo kunywa itabi, iryo taba kimwe arikire mu izina rya Yesu. Kira guheba itabi, eba iryo tabi urihebe, ntugasubire. Akira Yesu, wowe ukinywa inzoga, wowe ukiboregwa, ukidandahirwa, ukigenda mu byisi, uza mu kabare. Kira, hindukira. Akira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wowe ugendera mu bushirashuzi, bohoka. Yesu arakugomba. Wowe watoye abagore babiri, heba umwe usigarana umwe. Umucanco ujya mugore mukuru niwe mugore w'impeta mu izina rya Yesu Kristo. Wibuke ko na Aburahamu yahavuye nawe nyene akirukana Hagari, agasigara na Sara umugore we w'impeta. Nawe ni wirukana ujya mugore w'ikigenze, yongera kwirukanwa. Wakire umugore, ujya mugore mukuru niwe mugore w'impeta, niwe mugore w'isezerano. Mwami, ndasengera abantu bariko barashaka kugira ngo basenye ingo zabo, bongere kubaka ingo zabo zongere kurama, zongere gukomera, zongere kurama, zongere gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Bongere guhinduka. Mwami, ndasengera abantu bongere kuvugurura ingeso zabo, zihinduke, babe abakozi bawe, babe abo kuvugira no kwemangira no gusenga no guhimbaza. Ndasengera umwana data amazina yiwe mwami ahanagurwe mu gitabo c'abanyabyaha, ahanagurwe mu gitabo c'abapfuye, yongere kwandikwa mu gitabo c'abazima. Mwami, ave muri iryo tongo ry'abapfuye, ave muri iryo cimetière. Mwami, yongere kuba cari mu gisha, avuke ubwa kabiri, ave muri kajya kaboregwe, ave muri kujya gutambira inzoga. Mwami, abevemo, yongere guhindukira. Mwami Yesu abicane mu gisha. Ndamusengera, ndamusabiye, tabara mwami, tabara barusha n'abaremerewe, tabara abapfuye bazuke. Ndasengera abapfuye mu mitima bongere kuzuka, bongere guhindukira, bongere kugaruka, baveyo, abari kure n'abari hafi. Turabasengeye, ndabashize mu biganza byawe. Babona Imana, bumva Imana, batahure ijwi rya mpwemu ribazeko, bongere kuba ibyaremwe bisha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, ndagushimira ibitangaza bimwe birakoreka. Ndagushima abantu mwami bakiriye umwami Yesu, mwami umukiza mu bugingo bwabo. Maze Yesu babera icuririzo, bongere kuduga, baduge bagera iwawe mu buryo bwa mpwemu. Yesu, aho uzozira, aho uzohamagara mwami, twese tuzamuke, tugusanganire mu bicu, tugusanganire mu kirere. Mwami w'icubahiro, urakoze cyane. Ndagushimiye, urakoze, ubishimigwe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabisenze nizeye kandi nkenguruka mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Amen.
amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana ibahezagira abantu mwese mubohotse, abantu mwese mwakiriye agakiza. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, Imana ibahingure, Imana ibahezagire mu ngo zanyu no mu banyu, mubivyare mwe bisha, mutangure kwemangira Kristo, mutangire kumushingira intahe, mutangure kumuvugira no kumwamamariza, kandi mubwira abandi nabo nyene bahinduke bakire Yesu Kristo. Nuko rero Yesu abagirire neza, abafatanije nanje muno butumwa bwiza mwese, umwami Yesu abahezagire cyane. Mwari kumwe na mwene so nitwa Mbonimpa Abeli. Aha tuvugira ni muri groupe Bamaso, kuri Bamaso TV. Mwese abadukurikirana, umwami Yesu abahezagire. Nimero za telefone WhatsApp utanguza igiharuro kimwe 815 umwami Yesu abagirire neza. Imana ibahezagire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.